Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takis pemas sesuran ria cara tasawuf persi baca-baca menton apa sepuluh kulisar Ridwan Cana 65 memareki padang kamana fak barakak pulih Allah subhanahu wa ta'ala dan kamana kinala japa-japa disi-disingat tentunan padang kamana kisir untuk pemang dan tentunya pemang untuk sesuratku ya prasa kulisar Ridwan Cana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya pendatang baru pada Lisar Ridwan Cana tak bagi kami ke Facebook tak ku Instagram WhatsApp tak memarki pada berkembangnya Lisar Ridwan channel 65 ke depannya. Dan untuk yang mana sih resurku ya pasti mata jar tepat asesorang sebab boleh kementep enak kiasa jaya seserang dan kefak baraka boleh fuang Allah subhanahu wa ta'ala dan kaki nalak disi-disingang. Dan tak lupa tahu untuk mentaji donatur Lisar Ridwan channel, jangan lupa kirimkan bantuan Anda ke nomor rekening yang kamu nak atas nama Lilik Susanti di 48810101365653 BMBRI sesura memaraki pada sina lebih nade takir ngenge na napal lebih boleh Allah subhanahu wa ta'ala nang kana laki aja pajapan nadale malep lebih memaraki amin ya rabbal alamin. Dan tentu nasa sesuraku ya pasti mata jar tepat tanah sabang kasih baca-baca lawa pasur ke sesurang ya nari itu baca-baca telah epak kutanati memareki padang kamana fak barakap lefang Allah subhanahu wa ta'ala nang kana jajing sesurang. Jadi singkat katanya sesurang ya rawa baca-baca epak kutanati ya nak minta ni makun re atau ripoji atau urane gar ripoji itiro ni pole monre atau pole riolo riolo napai baca-baca makada lalengati makada bismillahirrahmanirrahim makutana itanai naletuki pakutana ati lauriatimu ko engka cinna atimu akarawariase ko nareko ce ako akarawariawa ko cinna atiku makutana karena Allah subhanahu wa ta'ala baraka la ilaha illallah kum payakum. Ya tahu si dua seserangnya ya tahu si kuna kena tepat di mata atau ma di mata seserang memari pada kau baraka carana seserang ya tapasi anu di mata tapasi kapin apa tapasi gosok pertama si gosok sesuran apa tak baca salawat ciceng pertama baca salawat apa tak baca sesurangnya karena gosok natar mafelan apa tak baca makada bismillahirrahmanirrahim inur eni asamu matae munok rilino nari asam mata sorok nomu paja murewa simulanna malaikat japi ko pang Allah subhanahu wa ta'ala papaja ko barakala ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jadi yana ro sesuran apa tago sorol lori matata yardo dua palatone mafelan nago so matata mamarki pajaki nadek nak pempak di mata sesurang. Jadi kuna ro kapa sesurang baca-baca laki mamarki pada kan baraka boleh fong Allah subhanahu wa ta'ala nang kamanaki seruntuk pemang tentuna sini sesurakung kemana mareng kali aku Lisar Ridwan Cana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nakung kada tapas sesurang dampak-dampak kena sahabat biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Saya selaku Ami meminta maaf apabila capak gemak letuk capak jeta capak aja letuk capak gemak tak kung kada tapas salah dampak-dampak ki. Dan tentunya saya Admi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ucapan terakhir daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.